Abashija bana n'abakazi bashatu nibo bakwasirwa mu muhigo ogwo omurijuru nakivare kandi bashangirwe nemwe ha myenda eyayirwa mushubuzi w'umutabona kanso y'isingiro enshuminche hingwire. Kar customer wan. Gobya makam. Nimma nyiracho. Rwa kabiri shopiri rwa kashatu nasiba ninkora rwa kashatu ecuru barara bagihezire duka. Polisi kwata abantu abana bwa nyuma ya Anthony Tumwejuche orukumanywa nka Brown kutunga amakuru ngo emyenda ye eyabuzire bireneguzi bw'abantu babiri batakamanyirwe aha beyi yensheko busheko. Rangira umukazi we natungira naguriza burungamu twashanga yasigazaho isati 10 na nempare mukaga na t-shirt mukaga na jumping bicanje byasigara kuko bidabe yabigurisa. Hona ni kigambo ngo babiri ne bibero mu motoka ibiri z'ikikaca Ipsam eya UAP 555Y hamwe na UAN igani 19K kandi nazo zishangire zisherekirwa mu trading center eya Juru. Twaje manyero na dipisa kachite hama sasi ya msi around about Even the burizo abana biba abwe songa kwatene security mainly abashumani bachaka kurugo nako mu refugee camp. Tugana basinga abanyigide mu kikolwa kino twabakwatako ne tubatwala mu kooti naye abasuubuzi ne bagana okujja mu kooti era nga nkubiriza abantu time gye tulimu bebisera betulimu bibi abantu bonna banoonya ssente za kuyita mu nakuukulu n'ababbi nabo banoonya ssente za kuyita mu nakuukulu n'olwekyo tukuume ebintu byaffe tuteeke security ku maduuka gaffe. Gasha kwa Ruth Nwamanya.